Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadani ngani bushuroni khair malani kaundo mlio haruma zinsanata za dunia. Watukufu njaparu fanya direct mbili usiku zima. Ama ikamuhimu nrejei hakadwa bili haruma direct usuye suala ya hima nyasi Badruddin. Ikawa nganzo itie balbala. Bengwa ngabo watso relewa. Shanga muaminukana inusu alelo muhimu ya ladhimu ritaraba hisonsipi au kapano zindu wa maana ikaungizwa na wanru wajuruha wajiwandu jina karwanao komplozi nji ikaunga zifanywa ubanu mwenao katima biani vanukana watukufu ngasi vanu garansumoro kuzinji vanu ikaunga radezi wao wakanaru mambianu karabana haina mndu ujoka ngurongo harumale bangwe linu ani havite silo zero hau hambandrabu hau hodea yu ladhima kabatima runda kabatima runda katilo kala maudu mdu ya porso yu loya maudu mdu ya fungwa maudu hitima leo mdu ya porte plenti leo mdu porto plenti se normali ekale umanadamu kwanza bali namna inrojina ya wanambana harumale bangwelinu karona ukeshio wanroloni shobano ashirumi yao mwantibili bwanzo onsise bonti bimrumshe mimwizi mija izonde zurudeshi wanaruma obano namne kabatino kwa za nyumeni yoka mwanadamu ya juishi ya mrugu vumbulwa harogo zenemna hiyo ke mwanadamu adoji paswa hito kende shi wanarumi yao rarenga na baadhi ya wanru rashihifadhi rishirumi yao bana wenge watukufu kadhani njia usoni mwa mwanama mtukufu mwanama Badruddin ukana narkera di rensi zenrabo narkera di rensi zenrabo rensi zo komplo vanu nunsi ikale ndugonzo abale titri yaka mi journaliste mrado juwe no akomori mrado juwe mwana taratibu chawala yabo mwanadamu kujilatizo wakati ya jirende kaseti bengwa leonga rambao kane suala yinu ya homji tekelezo uhodiro ya hezi taratibu kaunga zimenyaula hususu ya numkonsi na nrongozi nji kaunga zimenyeshi hao wansi juu ya ladimike sirikali ndo alone dhomana yinu waile ruwenesao kama leo sirikali na mjukara kale ori jaranga kasibanunga ruwani yao nrongozi nji aunga raseli yao nrongozi nji shabanu leo mratsu onokana na wakei huwado babuha beza tunga zendawa weza hanyu katsuhenda yokabanu haina wanru warenga esi waloni yo anibarangu hatizi ya wanru mfano ila nche ya wanru hatizo wanru ya wale ukale unga sina sirikali ngere hatizo nche yambi maudu rijerke banurudo jimana rikeba nurudo menyaensi yeshe ushahensi shimenye ya wanga mwambinukana ya we sirikali ya waka mtura hatiza nche ilo nje ukanga ruwanao zanugweli zendao mwonsi imanama Badruddin mono hede harma 18 eri Gardenor harengerandevu yokangwendo yabo ili yende yaonese nrongozi nji yoka hafanywa menasi mwonsi imanadamu ikao de yaonesa yauka ya gujomuua yokanga mwona uka yonde zenongozi ilo banu mrugu tsomba ngamjohuua mrugu tsofanywa menasi izo hasonsi pia zirihundu banu kojohaba kama nadamu ngombo ndrabo haungu menase haungu ngujuwa mru yoka kabatima runda menji kabatima ngore zilindao harumaze direct zilu kati ajali omusizoni iho okana monti sana ni sarma hitima risare andi sonji haruma plenti maudu ngabatawa joro person ziani jaw mrio ulaya yonde mana kamyamba kumrena suime izo ngumriamba obanu yokaza ngumrambo banu gojojo ya mru banga mahena manadamu yekatsokubali adeziwa salam zukongo mtukufu Haji Mdohoma Ahmed Mdohoma ngabo wanadamu ikao wajokubali wadeziwa ngabo wanadamu ko kwa na ukiri ngabo ko wasiziduku yoka wangazi jambo kana wale ya ruwa tukawala katina zohamba ze directe zinu ngajuka ajali hosoni rendao wandoka baraka ngamjuka hadhir ngamjuona ngabo wadeziwa banu wadaza wasaiduku watofanya ta komanteri singa sibanu ngarwa nao komanteri zinji onraride yao wanabua wajuao zidi ya shahiri daza injuru manadamu ya judiva wakomori msije yote na mdamba bala jao Badruddin huja kwende bo Gardenor kwa lelo hunu haufanya besi maana kwende ngohone sama kaulu ya ndrabo harumema nyaso ya basi yende ya mwado abasi wei hajama Mfaransa yende ya mwado huja hoba basi ngena mrumshe
abasi wekati na mrumisha ukahaka na mrumisha safe 2 ans haza mwana mzima nene mrumisha uwe mwanamsha uwe hafu hujaba ngana mrumishe izo huzamba yao abasi weimrikao safe 12 ans hafanya hazi haruma aeroport ya Paris yani Roissy hafanya hazi yabo 12 ans vanurizamba ao mambo abasinge na papier zanrabo no imru ya jabanu mfaransa vanurizamba ao ngufanyo hazi haruma la mairie ya Vignel sur Seine iho Paris uo ewo mwanadamu rujuko jamrake nsado ambaye wenge na papier zanrabo sanga mumjuo mriazani he haruma ulemengu nongo joka na mrondo afanya hazi la mairie ko jo ambaye aeroporo wengela ni weka hakikilishi haka nge mfaransa normali nge kariransi zo komplozo jaba no rudamba rabo kariransi tijera ngwaze watu wanu no watu wanu rudoaru usamwa sinema bale onga mina media wanungo ndunga wanjane kansine fanya ndrongo zo kama wanadamu wadon ndunga ratawazi ajali zinu deja manama Badruddin ujahamba kana zuki watu Muniri dena ambassadeur wafanya complot yoka ujaulwaye Moti Muniri wati mrishiliano na ambassadeur watu shiliana abunga mabsubutina beze kweli ili rirecho jarkazano rabobana waoti ndo anrojonda wa kenti wafanya complot ndo hishiliana na hizo huizamba ngojuo kana heli ambao kana ngojo porte plainte ngojo fenjao ngojo kana Muniri hajoju ende porte plainte okabo humkazanrabo deja urenge media humkazanrabo ijonke ni shamba ambassadeur yende porte plainte okahumkazanrabo hakadwa bili wenge ngamorama ngoju harma media zinu gila dimwerke ho makini furibulane matso mazano ngozinu vanu ya Facebook initio komo ribahi Facebook inkeja kansiba no donjula wano masihu baza ngonga churi jibia rehamba vehondo re makoti Facebook inu ngona hatwari hoso ni hiyo mwanama Badruddin rifanya taratibu rurongo za kiunyanya ngono kahamba banu sisi shinshi yango kukarati mda ukana baraka wabaki haru mwemba na wano niyo bemba na inugio na nruwenji walo vanu walo daula haki walo hama media no kwa tunji ya ila namna Badruddin unjia warma za ferizinu ujua urenge mweda ula mbangena mikoba ya kojo ogoshini hahe zanogozozo ndrabo ngojuho wekaza wanu ndrabo alobe salama o wajujuho wa uperta planti hunu wambie mnu ulobe salama uhamorongo za umenyayensi wajujuwa ekisharia gasina ambassadori hunu wajujua walohula wa porte plainte webesha ambassadori we ya were Badruddin ko jitu haruma problemu ngono kango jonda bahanu udwerega semedia wenika wazeye bari ngwangware mawe yesi yotileli ya wana bwana ngabantu wenchi banu wale mawale mamazali noko joheli wendao Badruddin bankartsaru manuko za kiswadaho yoka mimi ngamfanyo sinu ba mimi mjifulani sina urengwa banu yotino banu anrwaliyo Mfaransa katujua ze kapitali za shikomori Mfaransa wikatujua mbae tambwe na banu walala tarehe harumenti ya hatu Badruddin ko njionai ngopuse wabaho njia mimi zona mbao abuga mchezo na mbao banu ngabwanru watore yao kakabati mrujo shida afanye mrunongo banu serikali kwa no shida afanye mrunongo banu na Badruddin ko joka hadhiri no warikao ndo uraba hao alo banu waone wahundwani rongo banu husu ya serikali na wanu Kongo wakazonda bobo banu haina wakati risujo jabanu riharu damagaba diktaturi heli wambao ngabo sharia heli wambao mahakama heli wambao jao salamu mwanama mtukufu tiramu na rifikirinro zamferi zinu banunu serikali yojo jusa hitwa inu serikali yojo jusa hitwa ndugu jojo kabanu usaidilwano wanafanya komantari za ulaba wadodea wadola pisa sha Badruddin amtomna taliki mtitiao banu watukufu bansiti upando jeru kangara joka ze directors zinu gizona ajali hosoni rendao ze directors zinu gizona ajali hosoni rendao yoka wewe ufanya komantari ya udea we kutsina mabra yoka ube hamuhono kutsina mzinga yoka ube hamzinga shawende mihono haho yode hanyo haho ngojo udea heli wansao na rutamba bawe mrumme ulona mrumishe ulona fami
na tsomba we mrumshe walolo wangashe wolona mrumme uja hufanya zinu huono yoka gasina fami gasina rulo wanrunda asibanu ngwaona wezo mabao kwa chamba rongo kwamba kwanzia ujijibilia maudu tuyoja urepondewa badoju hanazi bibi ani hamweshe hitwa yoka imrumsha ade ziwa anu wala hani pwasheo ganda mtahe nsina mali ya daula nsina dhamana daula yoka goji gerehere kanga wana hakunde heli wanzao silike liyo zerezo zinu gazibadilio wakati ulonu unu abanga juka uhanai yoka wakati sama siasa ihisa waka siasa ihisa ngabo aminio kake jaisa waidungu wandu wazukongo jimba iswali noe waidungu ngo banu ngo wanawe mbanao sha hoji mlifu wahemba na rwakanio banu ngar aminio ka ihisa yabo yeshio wararuma obanu encore une fois yeshio wararuma obanu ishoshiyo shambao shiyo shakufuru shedisho ndorumia wa mwenzerezo yabwe kale umrungonzo yajafanya komateri ya ujiro yade mrubani hai yade mrusane mruma yade mrusane mwana mahe yabongo jonjia harumwe shiyo shakufuru dawendo utijonjia koma wewe ngonzorenge mru umtie harumwe shiyo shakufuru shakutsita yari utilwa bawe mrumshe wewe uzalwa mala fulani gawena haki ufanye komateri sinekeliyo heni jotasha hicho banu na kesiru karangyo hamadasi buratasha tsoba nurongo wao njomo wao ngamjojomolo ndinati huitswani hahenro baba nurakaza banu ndao banu keitio kana we mwana mme keitio kawe mwana mshe ejore ponde mrubanu hade amru kujore pondewa yoka ngabo shilo banu shakufuru chodisho rumi yao banu ngare iladi murielewe garendu haru Ramadhani Ramadhani yenu unumfano yoka eni mwanadamu yatanabahu kasi damu nzima yani sifami ngarumauni mru mzima geladimo ritanabahu wakati wa Henry rijarambari funge sonsi pia watika mrujolamba hinru hasonsi pia rem Senegali aminuke silamu rem Faransa aminuke silamu rem Komori aminuke silamu rem Tigimdahubi aminuke silamu ya elewokana ya Mkomori wakati rulonu waunu katsula mbahi ruhamandae yani si wandu wajima sifa minzima halafu ya urirumu hari amri sharitile mbahi ru ya huyo namna kani mrarata na bahukana nsimane ne mwanama nsipwe mwanama sheo sime isilamu wandu wajima iwetsi ndi hori liyo shangara joja basa inu rabe urumwezi wosamilihana kabatsi mwezi yahamba wandura tisamilihane kabatsi mwezi yahamba ruwa jojo karumwa msajaja emezion tipia takawa hadithi ya mtume wakalata subu dunia mdukado kanti leo wambokana vanu usiku leo unusiku mui kabatsi usiku hau mwezi hau irili ulomui usiku pia wasa wa umema sheba kukana garni kwa Ramadhani monsi ngaboze hikma zoka okartile mbahiru ngabombadesi nji ziro hawari mwezi ungo yoya wandu yoka ritile mbahiru ritanabahukana ngarirumao ni mru mzima si wandu ajima hoka ritile mbahiru irionokana vanu ngabo mfaume yari amrishari funge wende mfaume watu sonti pia kasontini mwae ritanabahi sonti pia yaho kariti wakati yoka mraja doambo kana vanu wakati unu galadimori samilihane batika mrujorongoza mrunai isari njia haruma tsumu shabwe tsumu ye hisa zendola za hetsumu za kufunga hetsumu zimenye rinjia harumwe zidwa rinje jau babala rikaruma tsumu sideka ndiyo ndoka baraka inu ngeju jadi disheze njema rafanya harumwe mezimirwa jina yoka mezimirwa jina warika ufanya njema rika ufanyambi rijari ni kwa kado la umezi unu ritai maghfira eni mratai manyanya uka dhambi la mru na mru ilo pake mru ya samihi swali hata ekaunikalia njazi jua undea bure njazi jua lila pakara sulo bangweni kiyama nulizisiwa ye usabihi mruoi au kuja msabihi nja msamihi ya bugore ngwa zembi za haho zembi za hangu unikiwa
zenjema zao nikiwa ni njema boni. Shale dhambi la hona Mwenyezi Mungu kakuja swali, ulemewa kuja swali, wende ufanya ndogo fulani usoni mani, kosa laki la mwanadamu na Mwenyezi Mungu, loni Mwenyezi Mungu ajua usami. Shale la hona mwanadamu wamtafunya mwanadamu, wakati wa da mwanadamu, wakati wa mkafirisha, wakati wa mrenda kaya jao. Siono direct kati trikazwa leo, imramba bona batamba azalie kafir. Manaho, izo hamba yo manaho, yu kabati mru kunokola lawe na mru, haina mru gene bafu rija huno he mindu, karuchujua juka urejehesha hitondo, karuchujua. Hini mru jukola lawa eche, ubiyavu manadamu ajo ufanya, ukutu ufanya bure, ya ukangojola lawa weche. Mrunabiazo kangumena semrubanu, mrunabe gujo wa mrubanu, o miso hatu ngarajo ufarjodo kafuni. Mrunadeye mrubanu, mrunabe na semrubanu ngarajodo kafuni. Mrunabe mijau ngarajodo kafuni. Wengi kabati batabu. Riwono wenji waka wabiavu. Riwono wenji waka namvuu. Riwono wenji wabajau. Riwono wenji walapiza wanu. Ngonda. Inga sinda. Yoka mkomoni mrati njiaru maenjwe. Sime silamu rele wao. Rele wao kana riwono wakanavua mamiji hatu. Ngasibanu. Leo ngarirengao emiji hatu. Rijusiza hausuja wakana wanu. Wanu ngonda. Amrazo shidarita shamzima. Armuna suja wao. Wafu. Sisi rija. Wenge ionoka katsujiste. Nguba kiarma system uzokana. Maudu ya jakarma problemu za plenty. Yakama problemu za hitima. Yakama problemu ya kena stress. Kangu jona mdamu. Mana yamru. Shamimi heli nelewa uzerezo zinu. Wallaha ni mambioni. Karna ufanya mahavanu. Ngabajote klasha rugo zinji man. Ani ejo balale garlahe halimiti. Ujonraze limiti. Ejo njezale garlahe ngamjokan kujonra problemu. Wasoniranda ungabu problemu. Ekati leo maudu wenga ritijaru dorenga yetumu ya Ramadhani yenu rabanga la demori samiliane kabati mwezi mriachomba samiliane ni mwanyani kabati mwezi mrambare ndi mwanyanya naye sevresi makosa eni mrugene akili yae eni mrugono starabu wae eni mrugene kulori yae eni mrugene woyamzaya eni mrugene zejao nizoka rujobanu mraja kansi banu mradiwaza ojombe mwanyani wabanu kawe mna haramu. Bala kujade mwanya nyuho, ude ya mzaza haho, sawa na mzaza haho, ude ya mbaba haho, sawa na mbaba haho, kakarati zangu zira stope. Mriacha panu ya da mrujao, kahunyi mazi, mshenza mazi umde mruola. Shangarindu daraja, yukandu tsimbuliana, we mna haramu, we kadha, we ja, uzosiru yosima kaulu, wadoka na baraka. Na singari jibia zao kana mwezi wa Ramadhani, mko tutosha. Banunga we Ramadhani, ngaramba ungiwe lenti hawe marti. Jumkini shasi tengwarulo bangasi 11 person. Yabona nami warulo bangasi na 12. Wallahi kartu juwe mrujuko timizera Ramadhani haujuka huiona haujuka huifunge mardi hawelendi. Jumkini shanga mzima ndasibanu ko kanokaya. Jumkini shami minrongo nsikai. Nrongo ya Yesu ya Mwenyezi Mungu. Karikara tiradore chedi ngoni mbapi. Rababanu wangazi jambo kana mrudo mana no shelea no sasa Tanzania. Ila urongo muhimu yoka hedisa ngabo rukongo kontra atubanu yoka mimi njacho paroka dakoro wadeziwa ni mrundasi lazima ni taho na marufwana yoka ritside mrufulani na rizie mrufulani beka zirendo yoja Henry de la tartibu ya hemru ya lobana bado heni mruge na haki ya wanemba na hahe ndensi ya hatu jeluka hata sisi lobanu salamu mwanama mtukufa sana gosatwe hata sisi lobanu gasina zetu robengwa longa ramunga garishangiro serikali shaketu to sharishangiro serikali ukana helizi johu jarreme kotsi giladhimo ikale onga bombizi birao harumo wale mrika ondore msuteneo rijusesha itwana bezangozo sinjema jelukana mimi ngamzambo banu ngabo mezuirizi nji za kisekurite ikawa serikali kwa tuzirenga hata na rambo kana ekudeta nziro ya raia tirokana mrabala mzinga shekudeta nziro ya raia de makaura dulu plefusheo sondo rujoka ngasina hususia bonsiju ngasina mkonsi bonsiju karna uju wale rodwenga mifano ya wanruko ongo mungu arumo sharia shau hususio hao tidwa hatupanoni wanrungona ila namna kihao yonde bana wanruko jire mane adaila ko adaila bale hana limiti
leo bona lola heada ngabo limiti wakani mru yafanyada ya asli wala mru amani wala timru wala mru na sheo yaweka leo ngondo akena sheo ujoke hamamna moto ya tufanya zanogozila yaweke sina maana. Wenge mimi minsi banu yoka jerdo ndoka banu hamwana nduju kwanza rwe hidwa yabe kushire mu mndu kujure mam ndu kujude mimi kalingazi amjolala nsiuhe nsida ha toka ngamjukana mria yishode shio arorumi ya banu kasina shio shanyumeni shabao shio shakikufuru shode shio rumia warma zere zoban namnambie yemrudezwa banu hahidwa shimra jina kabati emrudezwa banu kutsomba we koko emrudezwa banu kutsomba mna haram emrudezwa banu kutsomba mzazaho yeja emrudezwa banu kutsomba mwanamshwa yeja ishonde shio riloni shobanu shirumishia warma zerezo yono kaya bushiba hariliyo ridorumia neshio isho bismillah yono kaya galadimori taweshio isho ribaki resheleye yomana amru yode bana kanga ni birle hofu yoka zerezo zinu kartsuni ndanoko zinji buharibanu plate hitima mrio ulwaya minsulira marongo yoka mraja dombo kana we kamru fulani ho ulwaya bu mru fulani garongo wao makalima menjir to jimetrize garongo zao waru ko kartsujua leo uje kuma mrubanu humdea yemruola we kutsujua wanyanya yemruola we kutsujua familia hemruola yemruola we kutsujua nzani wahe wa mwanzao ndobi na ndobi wende nziane balahamba unifaliki mimi wende ubalemru bishao haubalo wana hauhenda marongo huonela familia hangu wala manashe wangu wala manama hajao sasanya huwa ingarujara mbe bala sideliyo kama namrulo waburi ngasaru mwansi ilo nziro rirambu wao leo sito jori fanya tafsiri yoka imana yaulo abantu balaho lwa sababu bange sidekali ngabonrolo yao banu bamra trahimru ngabonrolo yao banu bamra hahada mru ngabonrolo yao banu bamra fanya message hada famia wanu ngabonrolo yao banu bamra dhulumu mapesa ngabonrolo yao banu hanrongo zinji kao ngazitsongeza wentsinu mrafuma irogo hiyo kartsura nga hadhari relewokana banu kweli ngonjuo kweli ngamujuo shakutsujwa njua kweli ngonjuo kutujofamia hangu kweli ngonjuo maudu ujulani rongo yezi kwa jauranda rongo usikomori wendega ufolovolo wende wala pitale ni marufu wendo malaka usitwanganyiha mnatsi watu mtiti iforeona ne volovolo iforeona ne bonda babe juu wende bala wala manama hauono bo sulibala hajahore mebe hopaso sheito otashononde ebala hulabure yamumratsi kabatso kamrolwaya wenge iyo jobalale garlahe hamfubanu na lindokana kabatsi nongozinji ngawajude so abantu wasaziduku kwanojibu kwanoja abantu wadufanya commentary bala kwamba chakwa jose duku chakutsujezo yaloni zofikirani bae yajukanza urumelie oka mrungu hisi yoka zembana riwanao ngawinudia shamvu na rohombi ya mvu wenge kabatsi mrujo kubaluka mzaza hacho jaji beziwa komsa mwanamsho hadezo komsa urende mrumishe komsa mrafanye zo ambao banunu komsa zihise kabalaba nakerat ngabwajo kubali wajonja haruma yejo wabaki haruma zejo wadohima bahwedea wangunedea ngabwajo sa ziduku ya famisa ziduku wakentso twalia banu mtume haonesokeza mazamwiso mahaburime nji mjodo yaona wala wandu waremani husuda wala zila nyigangi wala jauka wandu wajodo kawapeu amwe dunia mwiso ngarijodo anza rumiana rohombi izo ngarizo nao banu zirugo zilo marika zinsirugo zakahale harumwe miji hatu namnabi yokamraka uhama halaja warumwe mrere ngabikro mjini hauye safi mwenya komsa izo kajakaya yende bana mtumera ngu hamba ugangi wo haramu sha ugangi umishiha kabantu rajoka tayari banu mrajoka mruiha safiro no mrajoka kanga mrango miliero na hule mbede fidia harimo mgangi mriazi aminiyo zanongo isu yatimizi mru nabalanga wana fami wa hulindao ngona wana watsuwa hiwa walela fami yaho ngwa hulindao
uje ujidhulumu hanrongozo taka hunjada wala wandu banu ulisafihi kabisa. Izo nizo rono masulaha yoka ngariba kwa harmwezerezo zinu mrahe banu njoka na kabati mruto na telefoni salam mtukufu Hamid Muhammadi salam ngojoka kabati mruto na telefoni wakati bruno hata mwana mtiti ngena telefoni salam Haji Rashid Abdallah kabati mruto joka haini mruga na telefoni banu ngamunoka ni nabwe telefoni haunoka mru fulani hahea usafida wala mru udeo mru bure le mru na jeo ne mru ya jamano haudea bahojo fanya tura de réponse ude mru kako wonoka kuna mshinda la de mru ponte sha okana le urtsuka wandu wabiavu yokarkebanu rudore mana courage bakomo kama aminukana riwa swili haruma wakati kaonga sarama mwezi ikawo mwezi uno mwezi wa Ramadhani ikawo mtukufu halisi amunama garurumia he hanywa kumsa gamunama njamba mra sina ushida nzemru bana tsihebanu ya reponde mru we ada mru yo eni mru gane shauri shahe shahoshele zizana wondu unyanya wa kweli hoshele zizana karido jibunguza babe hotawa babe wana shahatu karido jibunguza babe banu kasina wandu malahoni hunu Mwenyezi Mungu hata waha warenge haransi duniani ili rifikiri mbabi ijondanro mbabi hauri jondanro haju harahana wala kaulu watamani wa warengwa walo hakini radwesha lambabu Tanzania radwesha la kakamemu heni namna renshio shasime silamu kamemu heni namna renshio shaka sino hususuia kamemu heni namna renshio ngasina mkonsi risijeri njaro mapieji banu bakomori rijama udu banga mwenawe za jirizinu yokana plenty ngefanyi wao itima gazi somawa sababu ne mirongo zirambo banu ndongo za politiki zo zambali okani mri arengansi wirumo ya baladi mangabwa tujibiwa ezibira o harumayensi warujo urema izo zambali jelu kana sisi wasaya ngamibanu ngamonokana kabisutenezi shanga mmono mapoto menjini yambo banu yahusu serikali uanzo wabadili yokange blujo wabadili yoka lewema no hususu ya walawa lewema na patu itiso lewema na palo ujau serikali ketsurenga za dhamana okabankena ukiri leumru dhamana wa serikali ya dorenga media ya mbokana na wakeiho na wamane na wabezo haba watside heli yabo yotsinde namna yoka ngejoja wakati ekale dhamana ulonetsia hatu ya ladhimuri shishio hususu ya wahatu urishishio mkonsi wahatu urishishie sheo urishishie kao yejuko japo maudu yondema stayare shado chokana dhamana ya unokabanga mlibwa emilio 2 milio ya mimi nsina haja waruna mane waruna planesheo emijine jende bami ngamdo kwa mapesa ba yabo yesa warojoja maudu izo mtuzilinda izo mkaushiani yabonge jokire makatalaba ngonike kontro ya hanyu nionesokana edhamana yinu yine wachongeza ni june kani mremoni wenge banu mruni kwa yesi ni Mwenyezi Mungu shanga la dhimole umri arenga yesi ndiado fikiri ukana banu yinu zinjumba zo roha abo mlio wanu walo banu bahawarolebwe wakaneziyo yabo mlio ikililu hakayabo yabo mlio amedadego Muhammad Sambi hakayabo emana rulo kontra wanada mamanda wao baadhi ya wanuko wakayabo kenacho kirukana leo amedadego Muhammad Sambi hakabo zembi hatofanya mbipia keporokiri haule wo zalige bana hatofanya mbipia shabu tanabahi rengeza dhamana yoka maudu bake waru wadu mshukuriani harongo zinji siruka maendeleo bahi ngabo ile namna hususiano mkonsi watu yoka muzingare muhifadhe sheo shahatu muhifadhe mila muhifadhe dini bazimaneze projet zilundwa kabano sensi hatu yoka ja projet bahi garutajia hususi watu zingarwa garutajia ula mkonsi watu zingarwa garutajia sheo shawansi jo hatu shikae mrajo ka mraste himbaba ste imzaze chasiro kana leori ke harma yensi yeni mrarenge dhamana ya dambo muhimu wangu kandu wa manawe hona wa mane yote mfera hangu muhimu isatunga zendawa singa sihunu shammono kaka mjaka ulinda yoka watoto wala jana wajuko sonziani watiebwe wabaye nyumbazi tula mro madhamana wolwaya yawe kale umlejeza na ninga mchukana ye kuteta nziro haruma dunia de hanywa usambela deni imana kau uzinga wafanya tatiba teolwaya
unachuka hadonja mwantie tamizinga sha le fitina lahe ila namna ka urongoa mwezerezo akaurinditse dunia wonuka kwa fano tatibu wa muwe basi unu mfano zerezo zinu ngabo makaulu ya joda teksite wanru bwa birenrongo ikao kamjako zilinda yabo idhomana yando yabo yazingarana ndo na mimi ni msuteneoni abo yazingarana indanyi mlona dhamana no tukaramba mdo wa wanru au tikaramba mdo fuma wanru sha dokana wake ila jirma wake sheo shahensi wake ila namne kao ensingende siwao ketso jenda shikade namna yunu msajaja mwana wa duzar tushoka hatame shendaho rengwa balini hata holwa hafu rende nundo sirikali wa parsamna mwana yambange na duza parswala wa balini kani tukana leo hini mrahea deo mbaba mriansawo katino kani mratsu sekwa ya behe ani yawizo yabu ngiono kaka ngirizo kakabasidu amana ukanyide maladhimu mjia armemi jimforme mlamme emazefwa mji mlamme oamila mlamme mhenso mkonsi wa hatu ukiharuma sheo mhenso hususia wa hatu ukaruma sheo ani banyinyi mregeze dhamana zanyu mdobiriria wala wanfu watukufu gela dhimori ribu hembabe rambulane babanu yoka haina rongo zajiri banu garwanao kana rila hula huja ngabanu koza interfaso za hawa tulovumba weiholo haya weiholo banu ene mri arengansi Narkeradi, babanga murongozi nchi kaunga zijirobo nsiju, ikawo zojo vira raisi wa daula. Mfano, leonga rajore rumia ya mferi ya mutu na wanu. Karjamba rungomandi zo, gari suheteo, zido jirar mwenzi mgona rupone shari. Shanga ranjorono sokana inde na mnabanu yezi, yekangiyo, gendao, la dhima madanganya menji uvira. Rongozi nchi zo uvira, riwanu wakatuwa sambi. Kombo wala militeri. Kombo haulani ma militeri. Sambizi la zujulanda. Nede yakawa yaka uruma. Mobilize. Heda paruswa pinda. Haruma. Yetere ya zilma juu. Na wenji. Makatie kililu. Gamu manamshe. Ya chonda tulo junia ya tondolo malo zini bala. Izwe kililu hamrumada. Garujujo hambukana wala wa lode una sujo warema kisekuriteka wazingaroze domana naye Venge zajalizi zajiri rijuwa ukanyoru wa starabu hanami mlioba mwesho manga wawa haina mru ya bala mzinga yenda makamili teri wabira hatuari bala mkabja hama hakama tena ka raisi ka komandati jindovi kajau na minga mwaminukana komanda feswali bumjezi mga jumrehemu ijumkini shaka iso pia kawzijua jumkini shahada alwa ze kumplozingizo wanu leonga msungamba wanu dezi duwa mruma richa bana vahinu wala wanruwa lo kontro na sirwana wamba inu wala mba balange dena zali wala rumuola wala fenjau omiso tikati zamba bumtana yoko usikitifu ntabishao Dabukari kama nurika wanemba na inurika ushameza banu. Iliwono kana ruwono mzee wa hatu Mustafa Sali Sheikh. Mrikao hawatwania. Ya wanambana. Ya kawansi juu. Ya hundrema haila. Ya tuzio wanambana ramayensi. Ya jonre wanru wanahahe. Na wanashewahe. Wajeo mtarme kabaina mnaila umvurize mbabahanu. Warosheye. Enusu hao ngo kumuraba ngwa ishode na za famizao. Obanuali yokarchu wange mruhindrini. Yenga mono kazi la haki. Yenga monoka ilade namne wana bwana. Otufakomo gasaruma problem ilo nziro. Yukabanga sibanuga lizao gogogwa inu na ula pizana no fanya komplo. Shari jangamiza wasi. Rika banurika wele wakana banumdu jamhada li swalihi. Wala mruka jumdea wala dhamana. Mdu jamhada li swalihi. Na wala unsipia wako waka kontro. Na limama sali wala kitaka ladhimu rudoa tushe wale ladhimu rudoa ani rudoa biarongozo kalama wao wado jita ina dhamanabi hani rongo wazifanya mtiju ili wale kaondo mrema ukangarijuka na bana sali roha hani mama sali roha watindami sido yuko karaisi chenga mona ukaza ngozinu hani mratendea ilaja bezarange plasi ya bonda
umnyibaraka madani swali na wanu makandide kaundo waka kontrol nao rijaru watafada wansipia ngambona ukakabati mzima harumao yalo vanu yachomba balange mnafiki kabati mzima harumao yalo vanu yatsusiswa sheo shahebu nsi iya mungarilidao kama undo alima manzala rohe ndo vya charengensi hatu ikaramu hususu yana mkontina sheo ndo harumana damuwa rika vanu ruonukana zukiwatu mahazi hasikomori hadungana nena mwanamsho watu vanu hasikomori mempa damuwa mwanamsho watu hea habanga mroha mdimisione bai wala mroha nrabo wala timparasokona la korompi adha mtu mhama ebana basinga rituka hamini ndo ikamsona kama ngarutunganzeri kana mwambana yakimsajaja no adhulumenti nda siwasi karuchushuro talaba yukana rutukana mzima rimbesheo narutukana mzima rimstahi na rejei ngoni harumwe na wano yuka yemba na inu iwanwa atampakadaba emarunda raundeni bakomo rireje indruko sinji dingoni rinji harumwaje uplana shauna udezana bahisa tu shimangari lindo vya lima mazalaru hemaudu do vya renge ndo no hamzima hapu hasheo hamzima balange de nazali hamzima tolaza sekrezai banu hamzima banu hata wala maaktivisti waloban wababu hao watoma dhamana ngamona weza wahunda riwono kwenye kazani nje kesto yo amtuproteni nje mnenu mtiti na mga mwaminukana nsina hata mzima nimpo usheo riwono kana ziku yatu Abdallah Abdu Hassani wa imri kao hatendea shababi mkombozi riwono yokaya ziku yatu Razida wa imri kao portoparoli wahe ya Frokome yabo rele ukana wawanu kongo wakilio wantu wodo sikitifu ni wanao kana atapakada hapa hamrugu hisi ukana ngari beli ana haroza peu na bane kisiasa mruka dono kana balolo lo control ya haho waladu ya haho shamru dono kana la ole kao nge control ya haho ojumunda faida maudu eka mimi heli nele wao ngarwana wemba na inu riwono kabe se sicho jomunda marunda haruma zila ila namna ya hemba na hatu mrulo control hangu jojo ambe rongo banu maudu njeni mniko mhono na bebalo kana haki yende keli waroko wana bwana shatiro kana leo ngari ko banu ola lo control hangu ruchokadui sinde namna hiyo ya bondu jideclare karage telefona wanage hangu ro parana la pizana en privé unanemala ranema ma hodezise shabanu ize director fanya ngabo ko wakumurwa nzonde faida ewe ihamba ebanu hanjeza Henry yahasidi ya Henry harumwensi ewenge mrugo hisukanga botartibu kaunga borohombi leo mru jarazida bo yalobal ebanu razida we kukana okutsina wandu haramwala ndukongo warongoleyo wa upara hau warongoa hau wambio kana garutoar mweze dhamana zinu hamuda Abdallah Abdu Hassani garutoar mweze dhamana zinu hamuda kuti rais wa shababu mkombozi haukamwendema fikiri mkensi mwanike namna yoka mwanike samaha hawa ruko manu wanwa makilioni ikakasu kwa chole wana wabu hewarondwa jina wabalela movement shale umtsosa ziduku tindwela shababu mkombozi tindwela ikao wewe kwamba weidha mana oporto paroli ya mrongolewe mtsosa ziduku watoka banu wayahe yambejao wayahe banu yambejao yabo eche yabo yo siasa yabo mani yabo kwa tomadai yone mane ka ongereje zodi ngoni harumela tomaya he mwana mkomori ni mwana mkomori gutabio mwana mkomori hajohanza waende wakati atona dhamana ya merungo ya tujiwe roho shale wo kamona ukahini dhamana dorongo abanu droit de réponse gutsonda mndure kaye waezi gutsonda mndura habala ambatinde namna hiyo rekaye ti waezi gutsonda mndura na mtuangalia aini samwada mzi watu nyesi mgajo muhifadho banwali yo mwada li swali ha dorongo yabo ngabachungobu hamoto abo mnika droit de réponse ekalima mwazala dorongo abo ngabachungobu hamoto abo mnika droit de réponse abo ngamonoka na watukufu yende namna lazima uradungane bahata mrucho joka na umani banu mrado juzi bana mitsina mwanama yaona nakaumana ne mwanama wala etsoni para ambapo mwana banzo zila tsinjema la tengwe ebanu wale katsoka na familia tompara
kojo amba mri atendea shababi mkombozi wambongo abo maisha mai wanzo wayatowe kojo amba mri atendea mri arengao mikro yalo porto paroli wawaze wa hatu wa kisiasa yokakartona tamzima tsorenga mikro hauya parwandu wanu amba sidena mnainu nyuwandu mawana bwana bazima shayukiri mjabanga mdeza nao nezerongo mwambao zinu kazimenya urongo zinji kanga mwanao zanongo gazendo daraja za mvuu kauheni mwanadamu ngusikitio uonda mikomi nsiva zimami nanyi nsosikitiha nsonoka utsu binadamu yukatsina uparo kadakoro kevanu rikarumwa mwendo wa upulana sheo na udesana na ndini kapa siwa nadamu simambianu kararija hunu hemindu heni mrata makoshi habala mkoba ruwasula mwetsinu shawallah ngabo nusu hauzo ngatizo nao kanojo amba kanga chijore je komwe hemindu so tsipia sha ngawajore je heshe hitwa kondo mriaralwa yabaliwa yatilwa rumakiesi leo mgolindo mwanama ulobanu yuka wehifa ishaubakia da mimi nuvumbwendo da mimi nurehemu utihensi ncheya yoka mimi ndaba ndorobo ya hafa utihensi ncheya mimi njani hama zerezo ndaba ndorobo manalemo la hafa Yesu mwana rupone shari auka maudu mrefu rahi baundo mwanyanya haribadi ngomano wallahi dunia numa fiti wallahi kasina za nyumba zinu ngarifa yao ngarilao kasina majao kasina jao wallahi zonga ngarjonda hawazi amandelira chozalo araja hawazi borazalo araka raja duniani mratso beza araka warengwa mbadara bala mru abiziwa hapo mriaja hawazi hata mriaja yarende hamrutsola jandi sofazo mna kiloti na mnajao yende heli yoka maudu boreje hiyo gotorudure jeheli la wiyo uvazwa dara hawazi uvazwa dara hilo tunona manukandro utilarumwa kiasi ureje komori wende wazihwa hauziwa hunu au kama tamana tulwa mndo ngabo tamani mratulwa yatulwa mndo sha watukufu porijokana yanuma lojoyo njano lawa karudenda mbabi karikara baba lewe kale usu asangara mbawa namna yinu unsuhara sikabati mra paronda pirizo bamra vunzu nyumba au mra viole mwana wandu au mrende hibi imbahiru au mra fanya chao rikamo miji hatu kabati mra mahori ho shangare sheleo garishele yao hosoni Mwenyezi Mungu garishele yao kana inde namne yambokana mwanadamu ujoransi nongo ndaru usomesano izo wahamba umsomo uransi ngara aminuka za director ngajoba ke karifu wanuka chodo zangalie sadaka tinjaria usaidia huwa hesima ubwanzia huwa hamsiri ndongo ikawa wanadamu ngondo bala werumia huwalawa yale juka hufai na mwana mwema ikawa mujoswali ambe mguna rehemu baba hangu amadi zore zifanya obanu yoka sujo kama za director wanu mrama mguna rehemu wanasha hatu yode banu ngondo wala jiko huunda bahi da yobas lebukulao libaya kabatino kwa jojo uzifanya tena shezo walidao nda sisi riwesheleye ridoa nika maghfira riwachasha maghfira zo wafanya riwombea Mwenyezi Mungu wahifadhi banwali hiyo yode mbarongo yode rongo ku mwanadamu yalindwao yahunde mru bengwa tidemwa nahe mru yatweshelea yavumbwe mrundo banu mdwali hiyo wenge watukufu yode director nafanya muhimu njebani njeni rongoe amjukana bazi ya director inu ikaw njia haroma mwana Badruddin njaka humdea njaka humlapiza shanga minukana ani nsuono wakati na jabani mienge shaska urumia salamu mwana mtukufu zadulu ka urumia irumbi shamanya nyana mwanyanya ikaw kartsi haroma bwana sheke tsi daraja ukaujebanu haunjebanu ni reti ujubengamani hauni jebanu ndo pano beshea baoni pano beshea o kartsi kiasi ado baraka kartsi kiasi na inu dunia kamge turneo baninu deja warongo bani nugi wa mafami inugi wa mafami dengwa kartsi fikira nzime nugi wa mafami nge kardo fahamu haruma zerezo zinu baga mwana ukana kavatsi nungo zinji wakumoro kartsi kwa tulinda marunda menji haruma zerongo zinu katulo kana hitima plenti mreulwaya ratawa haruma ze kote hizo raransi bamuono kana juzi ngabwandu kongo banu kwa tiale mamazali shabu ishia mrumze wa hao yambao ngena mkoba wakojo na jau aniheni manadamu atusikitiha siwatu wa hususu ya na sheo na dini kabati mrajo jibacho na mrumze mkomori jau kojo mbadhamana rido msafihi kumsa
banu kale unga wandu wanengao mifano kanga bora istimala fulani apore manyawa shawi kamjamo na zifanya kamjamo na mkoba huo ibanu kabora isimomo na nyawai hoyeke yo kabila ko kisilamu mathalan wojo hima wa jomola na wojo mafinja shisi kairichi ukatsi rupla na shewarma ndini waze wa hatu na ndini rewa pashe kumsaitsili kihatu shikomorisha hatu au nsujwa kama ntikati la lati siwati jua tadiso na shewa shabala aderieri wala nungo na mazononde wanuka so plani zitwa nsujwa hizo kanja ziona hizo shanga mjoke kihatu yo muhimu wanrado garde wenge watukufu ngaradwara mwezi mtukufu wa Ramadhan karobongur kena mwaka mwabenze sirulo vanu no alo harma mesilamoti pia mguyajele walo wawade mgwa wabono no wakenesuha ya ushidari kangie rifunge miezi mwajale tsumu hiyo rikubaliwa kama mwabenze relewokana vanaweza ngoti darmo tsumu bai shay tsumu ile ileje ritanabahishe harumwe mezimirwa jina rini kwa kado rionesiwa ukana vanu rurumo yemzima vanu sifa menzima vanu gela dimweni mwanadamu yanzemwa nyanya shatiro kana maudu mwezi one gela dimweni mratsema yanya sama sidi alona fiki kabati wakati mratsema yanya sama shenu namna ujaro miezi mgaro nisukaba sifa menzima yemuhunda harisia ranzibo tasi ritsile mbahiru hata bo maharibi ngerije rilembahir wenge watu fakomori ngarjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.